بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. إمها لبيتي أخونا أختن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة قيامتك علامة مثل سلاجة ديوانا درس نوتا ديوانا نصيحة ميدو مكوريا جندبني تيم نقطة جمعة بناكو إن شاء الله سبحانه وتعالى. أدي أي نبي صلى الله عليه وسلم كليك فان رسول كما يجم فنوبون أدي هندو دفاعيون تيم وانا كما كليك فانو أبهارون مي تيم موضوع مي قيامتك علامة تهوي تريغا المرين بيان كربا فاوا ورم مهم تيم موضوع لبيتي أخونا أختن الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلق كرب مفهوغا ورب باور نبي بيكلنا ورب باور رسول بيكلون الله سبحانه وتعالى مدني يفنوبي أديك ترين رسول كما نبي كان ختم كربي فراتك غتوغا الله سبحانه وتعالى مدني فنوبي رسولك أقول من جلوبتي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أدي كليك فان حديث كربني كليك فان رسول كما يجم فنوبون أي قيامتك علاماتك غتوغا فهو زمانك علاماتك غتوغا كليك فان وني حديث كربافا إنكم هريها فايفوت تكيك غافس رسول صلى الله عليه وسلم کے واہ کا ذکر کرے فاونی فہو زمانو کے نبی آگے گوتوگا ای ام فہو زمانو کے علامات کے گوتوگا مت اے فہو دن نبی بے کھلے رسول بے کھلے عالم تک دن نانا نے گوتگا اللہ سبحانہ و تعالی عالم تک رحمت کے گوتوگا فنو بھی مائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم گواتی اہم نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني بعثت أنا والساعة كهاتين تمن كليك فانا قيامتك علام قيام وني مها كاري كاري إجماني كي كليك فان فنوني قيامتك علاماتك غتوك كليك فان فوقا دين يتر نبي بكلا يتر رسول بكلا نان එකලේක ෆානකී ඒ හග්ගු රසූල ආදි හග්ගු නබියා එෆෝගා එකලේක ෆානුගේ ගොතුග මතීගේ එම්මෙහා මිස්තකුන් ඔලෙන් ජෙහෙනි අද මේ මාන දේහවා තෆාත් එත බෑවරු රිවායත්තන් එබහුරි මෙතන ගණු ෆාහක් කොල්ලන් බේණුම් වේ ලොබෙති අහුන්නා වතුන් අල්ගුමන්ගේ තරෙන් වරක් ගින අඩුයි වේ සහ හදීසෙක් ගමච්ච බිනාකෝ වාහක දක්වා බේෆුල් වාහ දක්වනි වෙස් ෆහු zamanuga zamane කෆහු zamane ගෝස්වමුන් දානේ වාහක අල්ගුමෙන වරක් ගිනන් අඩුයි ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆිතුනාගේ හදීස් ග එවාහක බයන් කරවා ෆාවේ අබ ඒ zamaන ෆහුග දෙන් අන්න zaman එව්වර ගෝස්වානිකම එනමෙස් මිතන ගණුන් ෆාහක් කොල්ලම් බේණුම් වා නුක්තා කි බයි ෆහර රංගලු වාහක දෙක්කීම වෙස් එබ බුනේ බයි බේෆුලුන් ති ෆහු zamanuge ඉල්මරින් දක්කා වාහකේ තේද ෆහු zamanuga ඉල්මරින්ගේ තෙරෙන් බයකු අබදු වෙස් උලේනකම නුවත ඉල්ම නිස්බෙවා ඉල්මු වෙරින්ගේ තරේ හිමනේ බයකු නරකාගේ දොරු තකුගේ මතීග එතන දවුවත් දිනම ගති තිබේනකම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස්පුල ගාස් පවේ බයකු තිබේනකම ඉල්ම වෙරින්ගේ තරෙන් කම බුනේ එමිහුන් නිස්බෙ වෙගෙන් උලේ බයකු අබදස් උලේනකම එගොතුන් බය මීහුන්නන් හීවනි රගල වාහකේ දෙක්කීම නුවත තිමාගේ කාබෆාන්ගේ zamanuga අඩුනීවේ වාහකේ දෙක්කීම එක්කල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් බස් ෆුලුගේ වාහකකමන් එදෙකෙවෙනි තිමා නොදන්න කොම්මේ කමකී එයි හකීකතුගා නෙක්කමෙන් නෝන් ලොබ්බෙති ඔහතුන් එහෙමම බය ෆහරා තිමායන් අම එව්වස් වරකන් අඩුනීවේ වාහකතවස් අඩුවිගෙන් දාන තිමා නොදන්න කන්තත්තන් ඉගෙන් දානේ ilmu verin ebe fulun vidalu wani hagigatuga ilmuge tere wadevunu minwaraka ebe fulunna hagigatuga ecche nege kan engi wada gannawa kam enme salgun menna bay fahara mi wagote kimi fahu zamanu alama etami bes
kiriya echen enge iran algon mennen hiwani wara baawaru eche amille engijje den e hisabun ilmu veriyaka rujuwa umevesne hisabun amille goy kandalani ehmema mi haqiqatuka fahu zamanu alama ittako terege himene ekame nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fahu zamanen as ilmu ufulle bigendane wahaka alun ummeed kuran irad kurawi ami silsila terega tibe fulunna mi qiyamatu alamata be gotum es wahaka dekevene kama komme kas nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani timan kalege faanu fonubuni qiyamatu ge alamate gotuge rasul kama egen fonubuni qiyamatu ge alamate ge gotuge ikalege faaneki evves mihege bodu mihege bappa ennune adi ehene kamage ikalege faaneki rasul kama nabi kan khatim kurabi farate ehma ituru nabi bekalagu ituru rasul bekalagu naannane kan vegem midani ei ikalege faaneki emme fawge nabiyadi emme fawge rasula kamuga adi ege iturun ei qiyamatuge alamategge gotuga ikalege faan rasul kama gen fonubu em lobbe te hom mitanu alun men visnam vi alun men evves waraka hi kongen nuwane alun men ge ajalu warak dige alun men visnam vi lobbe te ahon hagigatuwa giyame vedane kama komme mi hekves giyame umaki emi hegge maru emiha ay haziru emi hegge maru emiha gatan ay emi hegge yoti giyame vefa den iturakat den emi hekwane giyame te nonane bodu giyame fiyawa ema komme mi hekves visnam vi komme be fulak visna wada gannawa vi maru as jehuni me hisabu mi ha qiyame vi ehmema ekama tayyaruma kidu qur'anu galmo men warak ginan irshadu ge bas fultan as fe bahuri nabiyya sallallahu alaihi wasallam ete bawr hadis bas fulta galmo men devwa fe bahuri marat tayyaruma ekale ge fan hadis qurawani keba mi hun ginan haduma kurashe ufata funfud kollane mara behe gotu mara ufata funfud kolla mara detere tiba me gina visnashe haqiqatu ga tima ki marwane mi hekkan marwas jehidane ka komme wagutegge wes marwas jehidane ka e gota visna mi ha ena mara tayyarwa ena wes evves waraka mara detere nuvisna maraki waane chekkamwe sene nuvisne mi he adi maruge wahaka dakka fikamu gawana me badu nasib wahakege gotuga ene visne miha den kinito ene marat tayyarwan Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad ay imam vejmisa kunne tiba min Allah taqwa vidwash wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad adi komme nafse vis madama yen nafsen hoda ganfawa ichka nota madama ya tayyar kofawa ichka detere visnash balash ei haqiqatuga qiyamata detere visnamiha visnanje hegoy qiyamatuga alama etta dirasa kura miha visnanje hegote ki hame ganmi libe ma'lumate gotuga libegen isabun hasil wegen fuddalam wikino visnami nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasul kama gen fonuvuni emme fahuge alamatuge terege nota rasul duniya qiyame bumaga alama etta ho terege ehem wima tima duniya ngas men ule iruga hama marwas jehidane komme fada wagutek gaves me fahu zamane hemima warabboda visna rakkatiri wegen Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatuga matiga daam vetibeveto masekke kuranji hene ader rasul sallallahu alaihi wasallam rasul kama gen fonubunu hadisa algon men ekale fana emme furtama wahi baawale wonu hadisa algon tereng horiya be fonno singe wada gannawan ekale fan hira farbadage hoholaga har hiraga ekale fan nur farbadage hoholaga kiyanamen ei hira hoholage ekale fan wara ginan ekale fan rasul kamagen fono wumuge kuri koluga ekale fan wara ginan reta wagutu tan heda kure aisha radhiyallahu anha vidalwani ekale fan emme furutama wahige gotuga aspawa kamaki ekale fan reganu fenna huwafem fulu hedunu wairuga hama e huwafem fulu fenunu gota sida ko ekam wegen diume ehem wima aspawe tedu huwafenaki nabi kamuge nubuwatuge 40 bakufa ebba kamuga 40 bakula bayek kamuga aspawe ei tedu huwafe em nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale fan rasul kamagen fonuvumuge emme furutama koluga ekale fan mikanta tami gota wegen diya kama aspe babe adi ekale fan e fahuga ekale fan ge hippula Allah subhanahu wa ta'ala lobe jessevi kama ekaherive wadagato
egotun har hirage ekale gefan gina wagutu takan heda kurabba emme fon ekale gefan Allah subhanahu wa ta'ala ge malaika ta jibril alayhi salam wadagen wahi ibbevi e ekale gefan rasul kamagen ekale gefan rasul kan hawalu kurevumuge furutama wagutu اقرأ باسم ربك الذي خلق من آية بابا لبنو وقت أي كليك فانا الله سبحانه وتعالى إما فرتم وهي بابا لبي وقت إما إيه حادثة كي أي ور مشهور حادثة مي حادثة فهوغا كليك فانا الله سبحانه وتعالى كليك فان رسول كما يجم فنوبي كما كليك فانا وني وهي إبا وافا ميكم وجم ميدي أي يامتوغ علامة توغ تريغا إن ميكم بيان كرم وافمي وني දෙවන අලාමාතකී ලොබ්වෙති අහුන් එකලෙක ෆාන් රසූල් කමාගෙන් ෆොනුවුමා එකීග එකලෙක ෆානා දෙකොළු වෙරිවි මීහුන් මක්කාගේ තෙරේගා ඉන්තිහායි ගිලවගෙන් දියා තිබේ ෆුල නෙගි වඩා ගන්නවා නසියරතුක වෙසදි එනුන් එහෙන් දරුස්තකුවා නසිහතා වවුගේ බස්කොල්තකුවා අබදුවෙස් ඉල්මරින් විදාළුවේ එකලෙක ෆානකී එයි මක්කාගේ තෙරේගා හුරිහා අඛලාගෙගේ සිෆ් කුරියන් එම්මෙ තෙදුවරි එම්මෙ khulugu fulu ragalu emme diiletteri emme mehmanuna kame hita migota huriha riveti akhlaqu kuriyan emme geneima ekalege faani sifavegen daane iha ves eba menge terega maqbul wegen dia bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki al amin ge laqab ekalege faana devuni mihem wegen eba mihunge terega ehna me ekalege faan rasul kamagen fonuvuma ekiga makka ge mushrikun ge tereng khasa ko bodun eba mihunge sharafa eba mihunge mansib gelli dane tibe ekalege faanan iman wo madekolu hedi adi mihun ekalege faanan iman vedaneti ekama eba mihun kurimatili ekalege faanan iman wa mistaku madukuru mattaka adi ekalege faana tafatu laqab takun ekalege faana laqab demun dia ege terege ekalege faana ki sihur veri eke ekalege faana ki dogu veri eke ekalege faana ki lem veri eke ekalege faana ki moyve fawa mihike mifada tafatu eta huturu laqab tan ekalege faana demun gen dia lobette khum mitan gol men visnalan jehe kamin e boy alun menge terege dini ilmu ha fatra masake qura mi huna dimala tafat eki nantaka eki laqab tan annane alun menge tereng heogo fatura masake kura farat take fada kantat takin awma kekashigen wakame ekankama visna lagen tiben jehijje kamu gawanama hisabun jehni dawat huttala ehme nabiyya sallallahu alaihi wasallam e huriha laqab take kale gafanan eba mihun radd kuramun de hinduga wes allah ge kalima fulu mativeri kurmattaka ekale gafaanu masakke kurevvi allah ge deem mimmatiga gaim kurevvu mattaka ekale gafaanu masakke kurevvi ehen kamu abadu wes komme mujtamege terega wes mi deba onnane lobbeti hagga batil onnane adi islami mujtamo take kamu ga avina wes mujtamo takuga wes mikahala kantattan hingane e waguttakuga algun mem jeheni ketteri wegen allah subhanahu wa taala ge dawwat mistakunna fet mistakunge meduga fetreto hikmetteri kama ekiga masakke kuran jehele rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani migota masakke kurawwafa ade komme ekas eba mihun makka ge mushrikun ekalege faanuge arihun edemun diyei timanne menna mu'jizate kalege faanuge rasul kamuge allah ge rasula sallallahu alaihi wasallam kamuge tedu mu'jizate kan tedu qur'ane mu'jizate timanne menna dakkari balash nuata alamate dakkari balash egotan eba mihun bonamun diya hinduga allah subhanahu wa taala ekalege faanan eba munna dogu nukurevene fada mu'jizate levi enam eskito qur'ani lobbete ho e dogu nukureve fada mu'jizate be seba mihun inkar kuri ade dogu nukureve mu'jizate ki ei handu defali allah subhanahu wa taala handu defali kurevvi ekan kirdu qur'an gos allah subhanahu wa taala wahi kurabba fa wa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar qiyam ikari wejje wa inshaqqa al-qamar handu defali wegen gosi emmi ma handu defali wegen diekama ilmerin bayan kurabba fa sahabinge sahari faratu sahari riwayat takun as webave defaharam mekan hinga diekama handu defali wegen diekama qiyamatu gami alama defahara makka ge mushrikun nafenigen diekama nota er golul mistakun nafenigen diekama ei efaharu minaga anefaharu makkaga mikan hinga diekama ade
نبي صلى الله عليه وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ එකලෙක ෆාන් විදාળ වනි نبي صلى الله عليه وسلم کے අරිහුගේ එකලෙක ෆාන් خدمت කරවම උළු විබේෆල نبي انس رضی اللہ عنہ کی එකලෙක ෆාන් විදාળ වනි انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم handu defali wegen die timanne men nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihuga tibbawani koshe ei mina gawah awal marra thaniya kanat bi makkah dhatiha devana fahara handu defali wegen die makkah ge mi qiyamat ga alamat ek gotuga kiyetu qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan korwa fa alamat lobete hom mikan allah subhanahu wa taala eba mi honna dakkawa devvum mes رسول صلى الله عليه وسلم کے رسالت کے تیدکن بیان کرو مٹکا می دوگنو کرے معجزہ ابا می ہونا دیکھ کے اوم ویس ایگے تیریں ایتا بایکو ایک من انکار کری امی ہم بنا من دیئی تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی سیہر کے تیبن میں نمیتی بھی سیہر جہیفے امی ہم مشورہ کو فنیمی تیمن من امن مکہ گولن امن سیہر جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکڑدا نبی کم گویس داتور متیگا اولے میہونا داتورن ان میہونا سیہر جسن کلے فانک کڑدانے نوانے اہم وے ابا میہون داتور متینگا اولے فا میہونا سوال کرانی ہندو تی ابا میہونا فینون ہے کینن فینونی ابا میہون بڑمون دی تیمن من ہم ایوگو تو فینونے ہندو دفاڑی وفاوا ہا ایکمکو ایورم وس قبولن نکو එවරුම් වෙ සකලේ ගෆානුගේ රසූලකමගේ තේදුකන් එබාමුණ කෂවරු විෆාවා හාලුගා ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නු ගෙම් ෆරාතක නුකරවේන කමකන් එබාමුණ යකීම් වා හාලුගා වෙස් ඒක තෙරෙන් බයකු කබූලෙන් නුක එමලොබෙතහුම් අරුමෙන් එකමා දේතරේගා මාබඩ විස්නා ෆිකුර් කුරානේ කමෙන්නේ කිතම්මේ වරකන් හග්ගු බයාන් කරමුණ කමුග වී නමෙස් ඒ හග්ගන් ඉන්කාර කුරානේ බයකු මුජිතම ඔතක උලේනේ අල්ගුන් මෙන්ගේ මසක්කතක වාම් වානි haggu bayan kurma masekke korun hikmetterikama teduverikama ekiga evves kahala mi dekolu verikamen neti ekankan saada gotegga sida gotegga haggu bayan kurma alume masekke kuram wani ade ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam alume devwa fawa namuna aki ekalege fan mi mu'jizat tak ekalege fan ga appul macchen allah subhanahu wa taala faalu ko devum ekama ekiga eba mi honna dawwat devum masekke kurevi ename seba minga tereng etabbayako ekalege faanwa dekol heddebi ename sekalege faanu ekama ballawa nulawwa anikka ves itura masekke korevi dawwattuge kantattan itura hardana koreveto algol memes masekke koran jeheni ebiden adara rasul sallallahu alaihi wasallam makka ga heda korevi tera harafahuga ekalege faanu madina hijra korevi මියවුන් මෙන් එම්මෙන් වෙස් වර සාෆ් කොන් එගේ මවුලුමාත් එකලේක ෆානම් මදීනායින් වරබ්බොඩු මර්හබායි ලිබුණු මර්හබායි කියුන් මදීනා ගහුලිවරි විදාළුවනි මදීනා එම්මෙ බොඩන් අලිවි දුවහකි මදීනාන් එම්මෙ බොඩන් අලිකන් ලිබුණු දුවහකි මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනාන් හිජර කුරවි දුවහේ ඒවර බොඩන් මදීනාන් අලිකම ලිබුණු දුවහේ නෙතේ මදීනා අලිකමුගේ නූරුන් ෆාළුගේ නූරුන් මුලි مدينة دلالة ديا فد دوهك إكليك فان مدينة هجرة كور بدوهك هذا مدينة قديها أهر مع النبي صلى الله عليه وسلم إكليك فانو كصحابين أنصاري بيكلنا هذه مهاجرية بيكلنا كيجا إسلامي دولة قائم كرهمجا إكليك فانو مسك كوربي هذا كم ميه كبس أجلو أن فداين إكليك فان بس الله سبحانه وتعالى حضرتهم كان يلفاوا أجلو آيس بدل كوري إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجل أسجهج كم قوانا إمي مارو أسجهج كم قوانا ما دين إمي هيدو كلك لهب بس نكوربين إمي هيدو كلك أبهب بس نكوربين لبيت يخون أقول من بسنام بي أقول من النبي صلى الله عليه وسلم مارو أس بدل كوري إهم بي مارو من ميكم بيتو أقول من مارو أس بدل كورانه إهم مارو تيار أقول من تبين جهن لبيت يخون komme hidu kolak komme hidek ganam sagum na gowale vidane kama algun men jeheri tayyara tiben ehema algun men atuga algun men gowale ve hiduga emarat tayyaro mattaka dakkane ecchitake gendane ecchitake algun men jehene rakka kufa bahattak etake echki eho amal miyadu midwas warakimi ramadan mahoge mi barakayet teri duwastaka kimi mikaman algun men azum kanalan jehe duwasta
he amal nukurevve faraitakum mige kuri ramadan mas kuri namadu barabara farwateri nuwe namada barabara farwateri nuwe faraita namada farwateri wambi mi duwastakuga azum kandalage miharu tibefulu namada farwateri wa fadan na ramadan maha fawga vis namada farwateri we tomasake kurambi ei qiyame bawagudu timaya maru anna wagutuga tima allah hadrata dakkane ecce gendiyo mattaka emme furtama hisab belle veni vis namada behe gotu ehma namada rakka teribuma algonu amile nafsa shati emme be kalunna ves mi fursatu ga nasihat teribum ade lobweti ahun ekalege fan ge ajalu ekalege fana baddal kurun ekalege fana avharamu vegen diyei ummata barabbodu veregge gotuga adi muli madina adiri kamegge teriya wattali kamegge gotuga ilmerin sifa kurabba fani khud sahabin ves ekalege fanu gari golbe sahabin ves sifa kurabani wa adlamatil madina muli madina adiri vejje ekalege fana avharamu vegen diyadu ei haqiqatuga qiyamatuga alamatuga terege ilmerin bayan kurabba fawa ekalege fan rasul kamagem fonuvun i qiyamatuga alamatuga terega bayan kurabba fawa kamaka fadan wahi medu kendigen di onden duwa hakwes wahi una bima de terega wa connection gulun ekko kedigen diuma kiwesei pahu zamanuga alamatuga terege ilmerin bayan kurabba fawa kadu ehem wima eddu hegga rasul sallallahu alaihi wasallam khidmat kurabin rasul sallallahu alaihi wasallam sahabiya ayman rasul sallallahu alaihi wasallam wahara mafahuga ayman gariha ayman baddal wani abu bakra umar radhiyallahu anhuma baddal ekalege ekamana rasul sallallahu alaihi wasallam matur de sahabina baddal ekamana kiriti kurabban fattawa rasul sallallahu alaihi wasallam avhar vi tamagine dostake nuwanise evagot abu bakr umar radhiyallahu anhu vidalu wani abu bakra umar radhiyallahu anhuma vidalu wani kivetoy kiriti kurabwani ekalege fanan allah ko hadratu gawa hewkam ma bodennu he ekamana vidalu wani tiyekama nune tiban kalege fan timan kamana mi kiriti kurabwani tiyekama kay nune ekalege fana allah hadratu gawa hewkama de terega evve shakken nete walal akhiratu khairul laka min al ula akhirat duwas ekalege fanan hewkam boduwe gembe duniya maccagure komme mi hekmes masakke koramvi akhirata ki duniya vore mi he kan hewkam bodu tane gotuga heduman ei hewamal ta koggen ehen duniya akhirata ki emi haya duniya vore nubakam bodu tarakavegen gostane ena narake wannen je hijje kam gawanama ei duniya vore ne amma nuba ma nurakate tarakavegen dan duniya ge vejjiya nubakan ta koffa vesena eba filagin eba uleve nuwata nubakan ta koffa vesena atunu jehimihun atunu jehiba uleve namaves qiyamet duwa etana diyama e narakeya wannen jehne dekolu ene dekolu hedene jagen nonnane ehma duniya matiga insanun algon men balambi duniya macce vure ragalu tanege gotuga akhiren algon menna hedeto egoten hedeni hewa malta koggen nabiyya sallallahu alaihi wasallam evve shakken gotuga ekalege fana qiyamet duwa snota akhirat duwa vegendani emme he kambodu tan gotuga ade ekamana vidalwani timan kamanage hituge evve shakken nete ekama ehne mes timan kamana dera fulwe hitama mi kurabwani uda bima de terega vi connection gulun kedigen diya kamattake efoga uda bima de terega gulumen nete allah subhanahu wa taala ga wahi med kedigen diyei wahi ekko diyei kedigen ehem bima ei qiyamatuga alamat gotuga ilmerin bayan kurabwa miwani lobeti hun ekalege fana wahar vi duwa umar radhiyallahu anhu ekalege fanuge avharu umuge khabar adi wadagatumu asfa wani ekalege fanu uran kani demme mafahuga vidalwi kama ekalege fanu avhar nuwe ekalege fanu avhar vi kama guna mihako tiban kalege fanu mihige kar padalana emihako gatul qur'aname kalege fana evves haligga ei kalege fanuge gastuga ekalege fanu purvi kamennu efada bas fole vidalwo enna mis kalege fana jehi wadage shokegge bodu kamu mige me sagumen enge midiyei ekalege fanu avhar vegen diyon ei muli madina e libon warabbodu hayran kamege gotuga ei ebe kalunna ekige rasul sallallahu alaihi wasallam
වගුතු හේද කුරෙව්වි වඅදා නසේ හෙද්දෙවුමුගේ ඉර්ෂාද් දෙවුමුගා එබේකලුන්නන් හීවි කහලා තිමන් මේකලුන්න එකී රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අවදන් උළුවානේ එනම මරු ආස් ජෙහෙනකන් එබේ ෆුලුන් නබි සංගි වඩා ගන්නවා එකලේගේ ෆාන අවහාරමුගෙන් වුන් අවහාරමු වෙගෙන් දියේ එබේ ෆුලුන ලිමුණු වර බොඩු hayran kamege gotu egotu umar radiyallahu anhu egota vidaluwan feshumu abu bakr radiyallahu anhu vidaluwani mibas folu algon mem farab boda kanula aduwan je kelege fan vidaluwani man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut e mista kunne kelege fan khutba de wa minbaran ara wadan kelege fan vidaluwani e mista kunne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alukan kuramundiye bayaku visnashe ekelege fan awahara vecchi enames allahun alukan kuramihum visnashe fa inna allah hayyun la yamut allahun alukan kurabayaku visnashe dannashe allah ki e idiridi modigen wa ilahi tauhiduge mi mativeri kalima no tawhid ga mimatir asas ekalege fan bayan kurebbi yafoga kid qur'an ga ayen kalege fan vidal wani innaka mayyitun wa innahum mayyitun kalege fan ki maruwegen dane farateke adi ebami honna ki wes maruwegen dane bayke umar ali allah nu vidal wani edwa huti man kalege fan emme furatama e ayen adi wunu fade e ay bawale wuni edwa fade timan kalege fan adi wuni edwa fade vidal wani efo kalege fan ekelege fanan hama he libi wadagen ekelege fan ekan qabul kuref lobete hon ekelege fan abhara umaki ei emme bodu musibay duniya di kurimati wala emme bodu musibay ehem walgon men ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad de wanwata ilmerin vidal we fa wani algon men musibat ek kurimati wa hinuga kitamme bodu musibat ek kamuga wienemes algon men hadan kurashe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga abharam evra bodu musibate bi duniya kan nannane sawaki ei uda bima demedu gawa gulun kanwali kameke e musibate nuata marwegen diume ehime evra bodu musibate nannane ti kitamme bodu musibate ge kitamme bodu kitamme nikameti halegga abadu nikameti halu golen je faraives handuma kurashe ekalege fanuga abharamu erun ene luikan libene kelege fanu ga avaharum ena hadan kurumuge sababu ene luikan libene adi hame fadan ena ki miduniyen wakivegen dana mi hekkamuge ihsas ena gi hitu ga abadu behettum inshallah ena ekam luikan libene lobete ho mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam arun men bayan ko devwa fa wa alamat ekelege fan duniya rasul kamagen fonuvu muli alam taka rahmatek gotuga rasul kamagen fonuvu ei fahu zamanu ga alamat adi ekalege fana inkar kurumun dia mushrikunna adi kafirunna mu'jizateg ge gotuga handu defali kurevum ei fahu zamanu ga alamat adi hamme fadan ekalege fan avhara begum dium ves ei ves fahu zamanu ga alamat lebete khumi zammi az fahu zamanu ga alamat tan alun men dirasa kurum ge beenme ki kobato dirasa kurum ge beenme ki alun men nan ekandattan maalumat gotuga enguma ekuga algon membes ajalu annana bayekkan qabul ko bi awahakan algon menge nafsu tam muraja ko tauba man awaswagato algon menge tere komme mi he kiwes mikan annana mi he marwas baddal qur'an mi he kitamme filagu ekkam gavina mes ene marwas baddal qur'an komme tanegga huri kam gavina mes algon menge kurmati mi fenani manzarta algon menna ki mi dia ramadan mahuga algon menna ki rode hi bay farai tamiyad wani faskadu dashak gossa ehem wima algon mem ves edwas adnan algon men ves wima algon men fahu zamanu ga alama et dirasa kura hiluga lobbeti hunna uhtun algon men balem wi algon men iman terikan ituru koreveto algon men ki mi kan fahu zaman algon men nanwata algon men emme fahu duwas annana bayekkan algon men visnam wi ya ki ga tauba wan algon men awas vegannam wi awnu dua ki allah subhanahu wa taala algon men emmenna maratta yaru muge hewa tawfiq devvum adi algon men emme fahum kura amalaki algon men kura emme he amal kamuga allah subhanahu wa taala levun adi algon men neki mi barakat ramadan mahuge sawaba darma emme furihame libe bay gotuga allah subhanahu wa taala levun hada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin